आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुअब पाव मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना हाइरी चिंगी लमदा चौखतौरांगी थबकसिंग पाइखलकपदगी चिंगी मियामना बीजेपी पु पामनबा हेंगलकली निंगोल चाकौपगी ngaगी मेलादा फिशरीज सोसाइटी सिंगना सरुक यानबा फिशरीज मंत्री सोरोक हाइबम राजेना अपील तौरी अमसुंग लेबाक असिदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 3.8 लाख 15 हेना कापख्रे लेबाक असिदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 3 हेना कापतुना अनोबे इतिहास सेमले खोंजंग असि हेना माइपाक हनबगीदमक कन्नो होनबिरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स अमसुंग वैक्सीन कापथोकलबा मियोय खुदिंगमकपु आकाशवाणी ने इकाई खुमनबो उच्चरी अखोइना पांदम असि योबो ngamlabasु कोविड 19 के लांथेंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबा मियामना लाइचत असिदगी कोमथोकपा तौबिगनु ताबिरिबा पुनमकना हेक याबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकपियो अतोपा मियोय सिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबियो हराव कुमगी मतम असिदा अचंबा नियम मरी ngakna चटपिनबा हाइजरी कोविड वैक्सीन कापथोकपियो फेस मास्क सुपियो फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिट अमदे खुद साछेंगना हंदोकपियो कोविड 19 का मरी लेनब ई पाउ सिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034531818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना हाइरी चिंगी लमदा चाखतौरांगी थबक सिंग पाइखलकपदगी चिंगी मियामना बीजेपी बु पामनबा हेंगलकली एक्स एमएलए कैंडिडेट टीएस वारंगम अमसुंग नागा पीपल्स फ्रंट की चांदेल डिवीजन के हानगी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंगना बीजेपी दा यावरकपदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना तरामना ओखरे इम्फाल दा ngarang मखोइबु ओकपगा मरी लेना पांगथोकबा पावगी मिफम अमदा मुख्यमंत्री ना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौखत थौरांग मरी लेनबा राजनीति की थौसिल सिंबु थाजब थंबदगी चिंगी लुचिंगबा सिंगना दोल असिदा यावरकपनी महांगना हाई बीजेपी असि चिंगी लमदा मियामना पामनबा वाटपगुम उरिबा दुगी ओना तैनबदा महाकी सरकारना चिंगी लमदा अखनबा मियेंग चंगदुना पाइखलकपा चौखत थौरांगी थबक सिंगदा मियामना थाजब हेलकपदगी खोंथांग असि ओइरखिबनी मागी अपाम्बा मतुंग इना पामजबा राजनीति दल सिंगदे यावबदा अमना अमाबु लाना लौनिंगाई लेते मुख्यमंत्री ना हाई मसक नाइबा लुचिंगबा कया यावना बीजेपी दे यावरकदबा मियोय कया परेंग लेंगदुना लेरी मखोय सिंग असि बीजेपी के नेशनल लीडर सिंगा तानारगा चलिबा था सिगी मनुंगदा लोकसिनबा होटनगनी तरुक सुबा आयुर्वेद नुमित पालन ngarang लम्फेल पाता लेबा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की होल्ड पांगथोखरे थौरमदुदा सरुक याखेबा आयुष की डायरेक्टर डॉक्टर ए गुणेश्वर शर्मना हाई आयुर्वेद असि चहिली सिंग अहुमलोम सुरबा मालेंगी ख्वाइदगी लीरबा लायेंग पथाप सिंगी मनुंगदा अमनी राज्य असिदासु आयुर्वेदगी लायेंग पथाप हेना चाकवट हनबा लेप लैतना होटनरी मणिपुरदा फंगबाय हिदाकानबा पांबी सिंग नौनि योग हत्तुना हकचांगदा सोक्लोइदबा मवंगदा सिजनबा यानबा थौरांग कया पाइखले महांगना हाई कोविड 19 की लाइचन मनुंगदा सेल यामना चंगदबा आयुर्वेदगी हिदाक सिंगना मियामबु लाइचत असिदगी ngakthoknaba hotnabada chauna mateng pangli आयुर्वेदगी लायेंग कांगलोन सिजनबना मियोय अमगी पुंसी सांगना अना एक यावदने हिंगहनबदा अचौबा मतेंग ओइरी निंगोल चाकौबगा मरी लेना पांगथोकदौरिबा ngaगी मेलादा फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंगना सरुक यानबा फिशरीज मंत्री सोरोक हाइबम राजेना हाइरी इम्फाल ngarang पांगथोकबा पावगी मिफम अमदा मंत्रीना हाई कुमसी चहिगी निंगोल चाकौबगा मरी लेना पांगथोकबा फिश फेयर कम फिश क्रॉप कंपटीशन 2023 था असिगी मंगादा मपाल कांगजेबुंगदा पांगथोकनी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी एनसीडीसी की सब्सिडी सिंग पिथोकतबदगी राज्य असिगी फिशरीज सोसाइटी खरना हंदकी ngaगी मेला सिदा सरुक यारोय हाइरिबासी मरम जादे एनसीडीसी की मखादा लेबा फिशरीज सोसाइटी सिंगी बेनिफिशियरी सिंग मणिपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पुनः थबक तौमिनबनी हिरम असिगा फिशरीज डिपार्टमेंट का मरी लेनदे
Maram aduna fisheries society singna ngagi mela asida soidana saruk yananaba mantrina appeal tauri. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Laibak asida COVID ki vaccine dose koti chama supna taret lakun manga hena kapkhre machigi manungda koti pudraum doi lak phuma to hena ahanba dose ki aduga koti kuntraum doi lak phumarina ani suba dose ki vaccine ni ngarang khakta da vaccine dose lak kuntra taret hena kapki Manipur da COVID laitagi naba pagalakpagi chang sada marfudra taret 10.9 yaure hojik active case sate sumna mari khaktamang aire Raijagi Haksel Bibhak Nangarang Thopa Jerol Amada Hai, Haukiba Punkun Marida Mio Yankaimanga Nona COVID-19 positive Oiki, Mio Anina Lighted Asidegi Lakide, Hari Bamatam Asida Mio Humpumatoi, Laina Sina Narambadagi Pagalaki, Marak Asida COVID-19 Gizana Kanglon Singing Tinang Actaba Singi Matakta, Raija Police Makhatana Tabak Lokali, Narang Suzana Kanglon Actaba Mio Kun Pagatuna Pine Oina, Lupali Singmari Jani Kungatki, Miyoi kun adugi manungda tara marina Thawal Jila dagi aduga marina Bishnupur Jila dagi ni. Assam Rifles ki Loktak Battalion ngarang Kumbi College da tingbang polam sing pikre. Assam Rifles ki Jerol Amana Hai polam sing adugi manungda water tank CFL bulb ceiling fan amadi room heater na chingba yauri. Imphal da ngasi phongba pawche singi maru oiba paw singi dama hojik Ngangom Kiran leire. Kiran Thagachari Nayani Imphal ngasi phongwa pawse singda maruina phongnariba paw khara panba tarabadi Thobalda Chief Minister ki Go to Village 2.0 hogdokhiba Imphal gi iboyama sumanglila sanglenda Minister Biswajit na Saras Fair hogdokhiba masung COVID kamari lena paw singa sin haibatai Naharol gi thawdangda BJP gi sitting MLA oiragasu election da party ki ticket phangani haiba laite haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tawri Hingnabani haiduna tungi mirol da sokadaba thabakti thadoksi mathau tarabadi phone tawbirau mateng pangjege haiba Chief Minister gi wafam amasu pausi asigi ahan bulangai da phongli Sangai Express Manipuri da NPF ki miyoi taranithoi BJP da yaukre singda BJP na chittara mangadagi tadana phangani haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tawri miyoi yankhai taret positive miyoi yankhai manga positive oiraga ani siki haiba paw amasu pausi asigi anisu headline tawri Huyalan Pauda, Miamna, Tangdu Laitani Hingbang Libasi, BJP no Lusingba, Langak Asigi Kodol Nehaiba Enbiren Wapamna, Ahan headline Tori. Masana, Tingalakta Banongmai, Police na Kongot Pahore have a Paumasu Poto Konana, Pausia Sigi, Ahan Balamai the Fong. Pona Pamda, MLA Orabasu ground the Miam with support Pangmangam Drabadi, ticket Pangani Habangam de Haba, Chief Minister Wapamna Ahan headline Tori. Ngam Kai git say Nabulating Ida, border pillar Maripumato Tamna, alignment, Tausilakli have a Paumasu, Pau Chiasigan Balamai the phone. Isel Expressa, Go to Village 2.0, Tawal Mojing Public Ground Hogdokre, BJP no Sing Langak Lak Padagi, Miam Tangdu Laitan Hingbangam Nehaba, Chief Minister Giwafamna, on headline Tori. Saras Pier Artisan Kianasar Yadano Pangtokre, Saras Mera Pangtok Libasi, Landam Sigi Artisan Singi Hai Singbo Utoknabani Haiba, Biswajit Kiwapamasu Pausia Sigi, Anchor Kalam the phone. Irai Bakta, Langak Skim Sing, Fanganaba Go to Villas Pangtokpani, Kungangi Miamna, Startup Skim Gim, Kanabulausi Haiba Pauna, on headline Tori. Recovery rate Chada, Marputarak Tare Dasmik Nipan Yaure, now positive Yankai Manga Oibada, recovery na Humpumato Oiki, Ani Lake de Hava Pauna, Pausia Sianishu headline Tori. Imphal Free Fresta, Maraki Mikal the Himasal, the Congress and Chow no Mai Pakle, Nongchu Bengal the Natrinamul no Mai Pakre, Haina, on headline Tori. People's Chronicle da Miamgulena Marina, BJP ki ticket pinaba Misak laptop Pagimaru Marum Oigani Haba, Pauna, on headline Tori. Sangai Express English ta Thawbal Chief Minister na Go to Village 2.0 Hogdokre Haina Pato Konana Ahan Balamai the Fongli Nayani Thagachari Kiran Aroibada Maruiba Pau Amoana Mukhyamantri Nongthambam Birena Hairi Chingilamda Chawkhatawrangi Thabak Sing Paikhalakba Dagi Chingi Miyamna BJP Pupamnaba Hengalakli Ningol Chakawbagi Ngagi Melada Fisheries Society Singna Saruk Yanaba Fisheries Mantri Sorok Haibam Rajena Piltauri Amasung Laibak Asida COVID ki vaccine dose koti chama supna tare lakumnanga hena kapkre Paulo Jare